Kaskur Tpep Pale Government L.P School Juai hakakat arteri uni ubenai da Pynhaap pyrda go ye lehkmen dap san pau snem kaskur hak yalang go da man hayung wali kedor bar chnang Tpep Pale hei sekhilang ki wahe wasian go chnang Tpep Pale ki bai ki pa yong ki khanna skur najrong ki wacha khut sngau bha kat wa au hai Andrew Shulai MDC Jawai Central da manu kam kongsan wa ka silang do Assistant District Adult Education Officer West Jainter District kam ko sembut kongsan Hagyalang mo palay daw RS Teron Headmaster at Tpep Pale Secondary School, da yo iklam pediang naga-es pakma Head Teacher at Tpep Pale Government L.P School, iklam na uwa hetchnong at Tpep Pale uhay borsangkon, naga-School Managing Committee wa kiwi. Kasilang daw hawakalam bansingaw ko ikmen wow yo o emlang hagani kasngi, pungkut ye lehkmen dap san paus nem kaskur de wo ongle, kani kasngi man ko wow saakan mo ye kiyi wa dadem. San pau tali kisnem walai luti kaskur penyo da em cibon iparom yong ka ha luti wa wa khorne iwakmen. Wela da em iwan wale iwa ye upen kemen ya kiwi hei rukom wa per ta upten wa le yeni. Tang wala da em wan luti walai bakala wa pensilet uman ko kam isna nyotip ule bahasam ceprang da ong kasilang do. Naite hei to wa ye ukap san pau tali kisnem yu luti go wa neni chakmat ujop cucu gani kaskur ye wadamut damang. Leliang ukang sanu Andrew Shulai da ong wa kani kasngi pen kan mo gale ye ki wa he wasian wa da sen da sedang ya kani kaskur we kam ki bor pelai kaskur na du ki wa sikai kam jo to em ki kemensin ni maya we le bha ne bha du kani don hi ka luti wa ye upalai bai lenter ya kaskur kam te ipoi kani kaskur hado uni umomer le ngai scam mo wa to dei em imensin ya maya we ya krelang iwo o kamo mi khmat na kani ka thain le yu ye te Bo ule ikan tu ambo sikai ya ki kena du yo start hei pure puthi tang bawat utip usnyau thu gile ya ki imlang sa lang de wo em haro iba khli ha ki imlang sa lang da penrap o wa khamtam ha ka jukkat ni wa nei daw ko social media de bon ki wam em de jan cha ka imlang sa lang wat wa ki wa em hayung hasem handa em chirup ha po yung wa andriu da pelaj pajba haro o ya ka souvenir yang ka skur da penchong chit ya ni ka sngi dai rawai ichat wa da chimbenta da ki khanna skur Yang ki kecing yo tengah ki yo sedang yo skor kaman yo ki ya ki khon yo chnong wali marjan yo ya start it ini tingkat san dan penman ga ki yo penmo ya ki yo he ibadat ya ni ga founding members sudah sedang ku play ki yo ki wada em gini ki long sky ki em stem bon students ko bon berarti lah kita sekolah. Nero ko ka okat ni. Kamu on da suggest jingcham jingmal memories to kemen da boni ko regret la mi henry kami di celebrate 50 years man kamu testament wada kaman do ayap ni hidup na pelai sekolah mencua do SMC ni kan do ayap pi every year strive for what you provide hadu ye achieve ya kanika Jumlah yang disebut achieve kerja kali Sun House celebration or Sun House dan nasa masuk bahala untuk masuk run the school untuk masuk maintain everyday affairs yang dibuka itu nak dan tu kemensin lagi the dedication hamtam jadi naik hamtam jadi SMC dua terni ko ye ko em kata kemensin ko maya kamu udah baik, kamu dekat ketika lu kita lagi mesin, mau ye berani, mau penrang sekali school di snem, kalau ada chief di school di Sun House snem, or you kamu deklam jasa orang konsumen waktu, dua sekian. Ini ke story dia wa chief bagi ketika PM Sri, tak sekian dua kelam jika elang, haduk udah barsong, haduk SMC, haduk udah naik. You wajib jan mah. Wayum to ada di TI jadi aktif SMC kat ni SMC muncul lu chairman muncul do ko ada man ki aktif ki ni the bonding yang ki man kan jadi to berarti haji to ni way go bi example lo awas lu supaya lu play one kami yang ikut ni le ro kat kami hendai ibi wong dang di do untuk dang lu pasal ai man ru trong kat kat se ko masnya ni yang sebut ni kita to mau yo sok to uman ni wajib you la dala you ni la cuma lang to ni berkat kamu ni dah ketika dia anak ki brainstorm ni berarti dah kamu ni dah itu kamu dah hewan masal bermai mamet ini usah you bani aduh sekali kena lah sao mungkin deserve yo ya ketika dia cerita kawan-kawan ni dah kan punya ke alam
nado dari kai SMC buat kacang umle tadi new achieve lagi. Story kiwa Wyrta lehkmen. Story kiwa Wyrta yaka smile. Haki kemat kiwa pale. Ko awak ni. If there are stories kiwa bring a smile to somebody's face, please continue to do that. Keep on doing it. Wong rapi lehkmen ye kai haka kemat yang kawan kawan. Lalu hari isan house nem ye man waka skor ye ko lai ye ki story ki Wyrta ye ke gerik lai. Wa ong pi kaman cha tok bakalau le ye tu. Mendang mungkin. Lalu tipi kam kita ki story hari ki san house nem tu dalai. Ye wong mandi ki story ki wa pi uman ki kan lesson dulu. Kiwa ye pi wa open by, wa correct ye ki mistakes, dan ye wa correct ki wan kiwa wa pi regret. Hakini ki san house nem ye wan wa skor line ti ka. Untuk iwa so ye ka wa ka ye ki mer ki wa ki wa kom ki wa Wyrta ye sneau si ye sneau dukha wa kapan kam tu Wyrta ka tears in somebody's eyes. Kawawa wiki. Begitu ki story, begitu ki memories. Uman ki kam ki stepping stone ki wa bir wa pungkung cucu ye ka skor yang pi. Wa boy ka san house nem untuk iwasa. But you rupiah, kam ka skor ho dia lai ki yung nu umomer san house nem. But ngaja jan untuk dia ka por ko wa sedang ni. Kam ka skor handai uman ko ka por ko wa pi wa try pi wa achieve ye ko ni wan ka try continue ti ye ki dreams ki yang pi.